أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمجاعيده قاوة مروفة دركة المجاعيده هناك أدب هنا جرك أمتف رعاية تواب كنج بركو پیغمبر صلى الله عليه وسلم رعاية تواكريا سنة کو بریا کمرو در که ویلمی جعیدش بوی کمرو به انسان رواری با هفدو سنت امرو خب شوی شوشتنا عیدشی جنیوه شوی پاشی در دست پید که امام علی هاتی پرسن گوتیا چو روژا مروف خود شوی گوتیا روژا این مروف خود شوی روژا عرفه مروف خود شوی روژا عیدا قربان مروف خود شوی روژا عیدا فطره مروف خود شوی جبوی خاطره که انسان بهنا مروف را حاسس نبن برا بهنا مروف خوش بهنا خویدان و بهنا قریجه مروف نوی و یک جیجی سنت لباس سپاحی مروف خوب که روژا عیده ده ابن عباس راضی بنا خدا لبه دبیجه دبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژا عیده کرکوی صور هبو او کرکی صور خود کرد طبعی که تبعی نصور بو هناك شوی صور تدهون عرضای اغلب صور بو و یک چیزی بریال میجا عیدا فطره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسر خورما که دو سیاه فطریه مروجی بفطره جوی ویا عیدا امنب روجینه پیغمبر فطریه صلی الله علیه وسلم هنو درکتی المجاعیده مروجی تشتکی بخبر دلی خواه شخورمه کی بیش پشکابه مرو بخوی هنو هره اوجی سنت کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک چیزی گاوا مرو درکت المجاعیده بدنگه کی بلند مرو تکبیر آبده ابن عمر راضی بنا خدا لیبه دبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروج عيدا دا قوات دركت باحتشامه كي مازن دركت قوات دركت تبلو افراد عائله خو تف دركت مثلا قوات دركت بلا فضل كوري عباس هبويا عبد الله كوري عباس هبويا آبي عباس هبويا امام علي هبويا جعفر الصادق هبويا امام حسن وامام حسين هبونا اسامه كوري زيد كوري حارثه هبويا ایمن کره امی ایمن هبویا همی اهل مالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم همی پیغمبر ربو و دنگ خب بلند کم تکبیره دگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله حمد چقا منظره که خوشه ancak maalesef اف سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوجی میریه خوزی بسلمانه افسنت تا احیا کربانه همه کیش مالا خدا کت روژا عیده زارو که خدابانه پیخوا و چوبان جامی که و بتکبیر و بدنگ تکبیر خدابانه و کمرو زانی بانه گرچکتن عیده مسلمانه رکن اسلامی بک آنینه دی عیده وایا تکبیر دن الله أكبر خدا زحمة زنك وقوة دامة ما مهك رمضان قرت ما حج أخو كر شوي قاسي قر شكتن أو كي پیغمبر إحياء ببن باشا ويك جيجي مروف حتىج مروف بي مروف بيا بمشي بالجامعة ووقتكو زحف دور مروف نچه غيجي رياكو مروف تيدا هاري باشقه بي رياكو مروف تيدا وگره مالا خواه باشقه بیش بوی کو مرو گلک انسان ببینه مرو سلاوی الواب که گلک فایده وی هنم این سنت لشی غنج ملا هر کس زو هر جامعه جیه خو بگره ان پاشی یه ملا وری انجق مالاسف ایرو ان پیشی ملاته هیویا جماعت دمینه وقتی کو بین و ملا نلوره حتى تقهرن كاملا ملا تهديد كن أنجق
وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده خطیب هر زمان پشتی کو جماعت حاضر بود دهد دی المیجا عیده وقتی کمرو المیجا عیده دمیسینه المیجا عیده درکعاتن المیجا سفری جی درکعاتن المیجا عیده قربانی جی درکعاتن yani ev hamid direkatin çıka peygamber insan daya hef direkaat meş kırına hatta meja cum'eci direkatin ancak insanı ma ku gerçekten evka peygamber dur buna hayata peygamber siyara peygamber dur buna drabin ve kalmeja ayde ça ki meja teravih be dur direştkin pay لميجا نيفرو جمعيرة لميجا نيفرو جي إعادة كن لكن برا مرو بزان بيت قاسكو بيغمبر إنسان دانا هفدو إلا دل ميش كرنا لميجا عيدة دونا لميجا قصري دونا لميجا عيدة قرباني دونا لميجا روش خرابوني هيف خرابوني دونا لميجا باراني دونا لميجا جمعيجي دونا گرکه و ساجبه مروف صلو کما رایتمونی وصلی پیغمبر چاو علمیش کرنا مروف وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمیش بکیم مروف نیت خوبینه و تکبیر تحرم الله اکبر مروف بیجه مذهب شافعی داد ببرا وجهتو مروف خوینه یعنی سبحانك مروف خوینه پیرجی مروف تکبیر بده هفت جارا مروف تکبیر بده ancak her tekbire ki muraf deste xwe mirovê hilde hatta nêzîkî guhê xwe û mirovê navbêna wa de jî ev zikr bête kirin baş e Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah wallahu ekber ancak Allahu ekber gave hato gotin gerek ehli camiye hamî dengekî bilin bêje nemela tenê be Allahu ekber ابن عمر دبی گاوا تکبیر داده دسته خبر هنگی دهلدا اف هلدانا دستا کو امیرو دهلدن اقتداء بامام عمر عبدالله کر عمر عبدالله کر عمر جزا حساس بو فضل اقتداء پیغمبر تانی مراد به بلکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جیب تکبیر اراد دسته خولدایا جبوی قاسی هم دسته خوب تکبیر اراد هلدن ركعتا أول بيشتي تكبيرة كمروف خوان مروف فاتحة بخوينة زامي سورة مروف بخوينة يا أول ركعتا أول دا مروف سبح اسم ربك الأعلى مروف بخوينة ركعتا دوية دجي هل أتاك حديث الغاشية مروف بخوينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبجي خواندنا غيجي وقتك ركعتا دوية يكل ميشت كرابو بليا فاتحة في نقله يبينجارة بيجي الله أكبر هر جارة كيجي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جارة باشي يلمجا خود دوام بكي ويسلام بكي زحف لمجا زحف عالم إسلامي في أوايبويا وقت لمجنا بشاشيتا كي ديجي هيا يعني أنجق لمجا جمهورا في أوايا يا باشا وكمروف هفدو تبریک بکه یعنی دعیده دا مروف هفدو تبریک بکه طائفه کش صحابی پیغمبر هفدو تبریک کرن رجعی را وک امام احمد و غیر امام احمد جی تبریک کرنا عیده دا ضرر ندیدنا مساوات گو تقبل الله منا و منک خدایش منوش تتف قبول که به رجعها یعنی مروف کاره بیجه بعيدة مبارك بخير وسلامت به إمام النووي رازي بنا خدا به كتاب خوي الروضة المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها أن صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته وغيره وللمسافر والعبد والمرأة فلا تتوقف على شروط الجمعة قلت يا مذهب وتشتكو نص شافعي بهاي كتب الشافعي جديد ده قول قديم ده مخالفات كي يعني قول قديم ده بجرك إلا بجماعات وري إلا بجماعات عاي شرط الجمعة شنا
دبی گرک دوا شرط داره. آنجا گوری مذهب جدید امام شافعی مذهب شافعی الميجا عيد شخص يبكد مالا خدا يعني بيرك يبكن الميجا خوا ياشي الكاري هري يبكي مسافر يبكي عبد بي تبي يبكي يعني أنجا وقت كد مالا خدا بكن بيرك خطبة جرك مشناكي سنتكو مستحب شفا عيد دا ودروج عيد دا دیس امام نووی دبیجه رازی بنا خدا لبه شفا عید دا تکبیر مروف پیشتی غروب شمسه مروف بده جواراتی گوتن تکبیر مرسل یعنی شفا همه که روژی خلاص بو ایده تکبیر مروف کاریوی شوی حمیب تکبیر در باس بکه ancak fazla sünnete müekkede yani şevi عيدا بعبادة مرو درباس بكي شوي عيدا مرو بعبادة درباس بكي بطاعات درباس بكي دعاء درباس بكي حديثة كي ضعيفة سند بالتاف ضعيفا أنجق علماء إسلامي تسامح كنا بحديث ضعيف جانا عمل كنا وقت فضائل أدبي قلت من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب كسي هردو شوي عيدا بعبادة درباس بكي روجا قو قلب دمرن قلبي نامري دي خدا تعالى روجا رمضان الحمد لله خصنا نصيب ما خدا تعالى عيد جيبخ نصيب ما وخدا تعالى عيدك الجوري پیغمبر الجوري اسلامي حدود شرشفة اسلامي ده عيدك بطاعات وبعبادات وبالميج وبصدقة وبزيارة بخي نصيب ما خدا تعالى متبع جوا سقندي هاي مازن خلاص بكي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.